Pamirsa kanton akeh krama ring Indonesia sani ngarepin kekirangan vitamin D. Pikobat inucap ke urati Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Sani sepisanan ngelingang krama mangdani rajin olahraga saha keni sunaran ai antuk nambakin kekirangan inucap. Kepanggih risampun acara senam bersama Pinaka Edan Pakeling Hari Osteoporosis Nasional magenah di Jakarta sekadi sanika ketus saking kantor berita antara Rahina Redite tanggal 31 Oktober Menkes Budi Mausang kanton akeh krama werde ring Indonesia sanika uningin keni defisiensi vitamin D. Kewentenan vitamin D dahat kabuatang anggen tulang nenten kropos rikalaning sampun ngeling sirang. Osteoporosis inggih punika kahanan angge sarire pamekas masa tulang sani kirang sinarengan antuk tedunyane kualitas jaringan tulang sani sida ngawinang tulang rapuh. Kuentenan inucap sida nibenin samian angge mawit saking anak alit kantos sampun dur. Nanging osteoporosis katahnyane kepanggih majeng anak istri sani sampun ngranjing masa menopause. Selanturnyane vitamin D kabuatang antuk raksa kuentenan kalsium tur fosfor anggen nyage kepadatan tulang. Yening angge sarire kakirangan vitamin D artosnyane kantun kirangnyane makakalih mineral inucap mejanten tulang sayan rapuh tur meduwe resiko keni osteoporosis. Punika mawinan krama mangdani rajin maolahraga melelungan utamanyane ring sorgalah sia semeng. Anutin data riset kesehatan dasar Riskesdas ring warsa kalitali pelekutus nyihnayang wenten makatah 36,4% krama lanang miwah 30,7 krama istri sani mayuse langkungan dasa warsa kakirangan melaksanayang aktivitas fisik. Palipos kuningayang.